Ček, morate malo glasnije. Ono što... Samo, reci mi, je li TV18 se čita ili kako? TV18. Ok, dobro. Ajde postavi pitanje, ovo će izrezat. Ovo će izrezat, ajde postavi opet pitanje. Trebamo reći za profesora, ali uvijek su to vi. Može. Probaj pa ćemo vidjeti kako ispadne, možda ja neko, možda neko. Osim toga na projektu TV18 možete očekivati razne Hoće li to ti goste, reći? mogu da Hoće da ja probati. kažem ovaj prvi dio, a ti onda smisli za profesora? Da. Pa to ti je projekt u kojem će se bilo ko od nas pokušati u ulozi voditelja ili govornika u vidima, obliku vloga ili intervjua. Mi na takvim projektima radimo neke teme. Da, obrađuju se teme koje učenici predlože. Znači svako se može prijaviti na bilo kakvu temu. Svako može doći s nekom temom koja ga zanima našem knjižničaru i dati ideju za video. A mogu li pratiti negdje taj projekt? Možeš pratiti i na Instagram i na YouTube profilu naše knjižnice. U ovom skeču pokušali smo vam približiti sami projekt TV18. A ako se želite okušati u ovoj ulozi, sve što trebate učiniti je prijaviti se u našoj knjižnici. Osim toga, na projektu same TV18 možete očekivati razne goste 18. gimnazije, poput profesora i oni će vam uvijek nešto reći o zanimljivim činjenicama o njihovom poslu. Može. Može. Postani ti voditelj TV18.